zna ništa. I on kaže, ne znamo šta ćemo sa ostacima, kaže, predložili smo čak da ih, kaže, ostavimo u park. Zamislite kretena, kad moram tako da kažem, da arheološki ostaci iz srednjeg veka idu u park. I onda idu, šetaju parkom, ne znam, tamo dame, pa kerovi, diznete, zapišavaju, će neko doći pametan, pa stuze sve polupati i onda ono što je nađeno više nikad neće postojati. Kao što su mnogo što tamo radili hrvatski fratri, odu tamo pa to sve lepo letom uzmeđu biju, otresu i nema nikakvog postojanja ni traga od tim Srbima. Pa smo se onda, kaže, setili, pa ćemo mi to kao tamo pohraniti u muzej da ga on čuva. Bude li ga on čuvao, to će odande nestati. Idemo dalje. Kaže, istoriju treba da piše istoričara, kaže, ne amateri. Amateri bi trebali da se bavi istorijom, kaže, od 1918. godine pa na ovamo, a on, pošto treba da drobi tamo kao arheolog da traži, on bi trebali malo dalje, ali samo 800 godina unazad tu od Stefana Nemanje pa na ovamo. Pre Stefana Nemanje to nije bitno, to nas ne interesuje se kakva Srbi sa Vinčanskog pisma i onda samo od Kirila i Metodija pa na ovamo, ćirilica, zakon, njega to dalje ne interesuje. Zamislite kakav je to lik. Onda imate ovako, samo jedan segment, šta sam još ovdje zabeležio. Kaže, smešno je reći, kaže da je srpska istorija stara 8000 godina. Kaže, eto tu je nešto prčka, kaže neki isto arheolog, neki Semir Osmanagić, tu kaže po visokom, ja sam bio visoko služen, bio sam na toj planini milion put, uvek me zanimalo, ako mora da će dozva neki vulkan da izbaci te potomke Srba, ko zna s koje su planete stigli. Kaže on tamo nešto prčka, rovi, kaže ništa nije nađeno. Pa uzme, otvori sajtove, vidi tamo šta je sve pronađeno, da li je to priroda, stvorili ga neko doneo, može sve da se vidi šta je čovjek pronašao. Nadam se, čuo sam sad da će tu valjda biti 20. ovoga mjeseca, treba da ima on neko predavanje valjda u ovoj mesnoj zajednici Boško Buha. Winston Churchill je za njega legenda, to je onaj debel ono krme, to je legenda, to je junak, to čudo čoveka, Englezi stisli, udarili i osvojili. Kako ga nije sramotno, on čovjek nije obavešten da je drugi svjetski rat završen. On ne zna još da je drugi svjetski rat završen, da su Rusi stisli odande, Crvena armija sve sravna sa zemljom i oslobodila sve ove ođe krepače zajedno nas svih ostali. Ali sad kažu, onda smo poravnali, a sad kad bude treći put, kaže sad ćemo betonirati, sad će ići betonaža. I onda kopamo rupu i crpimo natrag. Evo, stigli su tu. Da. I onda ima jedan detalj, kaže, pa on lepo čovjek objašnja, evo imate tu dokumenta, pa evo vidite u ovome dokumentu piše Polja, kaže, Srbi stigli odavde, ovo stvari Rusi, Poljaci, svi došli iz ovoga Podunavlja gore, a ne on kaže, ne, kaže, Srbi su stigli iza Karpata, čekaj, oni stigli od ozgo, mi od ozgo, oni od ozgo gore, pa se rokada i onda tu neki bio skretičan, reka, mi tamo, mi vamo, da se ne vidimo, sad to je ta istorijska rokada, to su takvi falsifikati, ja da sam bio tamo, ja njom preporučujem, mora biti energičniji i ne sme da bude ona provokativno pitanje, kaže Crnjanski, jako dobro vode, misli svaka čast, kaže, izvinite, kaže, u koje vreme živa Stramon, on se malo snašao tu Stramon, početkom novog veka. Dobro, tu se snašao, ali provokacija. Sad onaj se smeška, kaže, gledaj ga, ne znam ni kada je Stramon živo pričao o istoriji, amater, a on profesionalac. I kaže ovak, samo još jedan detalj, amaterizam i tako, kaže, šta vam najviše nedostaje, kaže u ovoj emisiji. Sad on kao tu neki mudrac, ono, pa znate, kaže šank. I onda se ja zaključio da je to jedan žešći alkoholičar, jedan žešći arheolog kroz flašu i čašu, on dublje od dna čaše i flaše nije otišao. Kakva zemlja, kakvi bakrači, šta je to? On arheolog. On nema pojma da je drugi svjetski rat završen, da u Jasenovcu pobijeno skoro 1 milion Srba, da u Šušnjaru, kaže on spominje Šušnjar, Jasenovac kaže Šušnjar, preko 4 deo Mile će to potvrditi, pa čovječak se arheolog, onda ide tamo izvrši eskumaciju, ako si istoričar, onda tamo tvrdi, nađi, napiši. 4.500. To je jedan žešći alkos, teški, ja da sam bio tamo u studiju, ja verujem da ga on njega izveo, ne ono za čan, nego na nosu. Hvala ti. Hvala gospodinu Peleću.
Izvolite. Profesor Stojković sa Tehnološkog fakulteta, izvolite. Kad ste pričali o starim nazivima Srba, ne sjećam se ste pomili ime Tribala. A također sam našao neku sliku da se car Dušan navodi kao car Tribala. Pa da to malo objasnim. Tribali su jedno od imena za Srbe, kao što su Dačani, Tračani, Iliri, Dalmati. To ime se uglavnom veže za predeo od Stare planine pa duž današnje Timočke krajine i silazi dole do Egejskog mora. Prvi put kada se pominju Tribali u grčkim izvorima, to je bilo u 4. veku, kada su napali grčki grad Abderu, koji se nalazio na obali Belog mora, na Tračkoj obali, negdje u sredini ovog današnjeg razmera obale Grčke, severne Grčke, između Turske i Svete Gore. Zašto se zvali Tribali? Filolozi kažu da su to jednostavno Grci izmenili Srbali na Tribali, što je jako verovatno jer su Grci prepravljali sve strane reči i imena, a prvi koji je to lepo objasnio bio je Jozefus, istoričar jevrejske istorije, koji je jedan od najjačih istoričara jevrejske istorije, i on kaže ovako: Grci uzmu pa preprave strano ime i onda kažu da je to grčko. Dok mi drugi narodi to činimo. Znači oni falsifikuju i lažu. I tražili su razne izgovore kako to da objasne. U vreme Bizantije, tog Romeje, vrlo često su za Srbe upotrebljavali naziv Tribali. I onda neće da oslove srpskog vladara sa titulom kralja ili cara, nego Arkont. To mu znači nije baš ni knez, ali nešto kao vladar. I onda za Nemanjiće često možete da nađete Arkont Tribala. To je jedan narod gad, gde je on sve svoje snage bio usmerio na falsifikate, prevare i prisvajanje na osnovu laži i falsifikata. Tribali ime se gubi u srednjem veku. Mi to Srbi nismo upotrebljavali, nego su to samo upotrebljavali Bizantinci, Grci. Nema sumnje, gdje god se govore o Tribalima, to su Srbi. Nije se nijedan drugi narod tim imenom nazivao, ni oni nisu nazivali nijedan drugi narod tim imenom. Onda oni su bili skloni da prepravljaju razne nazive, ili na primjer kako su prepravili srpsko ime sa Serbi na Spori. I onda se pitaju ljudi, istoričari, ko su ti Spori? Vide da se govori o Srbima, a ne kao Srbima, nego Sporima. Jedan francuski naučnik iz 18. veka je lepo to objasnio. Kaže, nemojte to uzimati za ozbiljno. Mi znamo da je to ime za Srbe, ali Grcima nije išlo po volji da izgovore srpsko ime, pa su vrlo rado ga prepravljali i izgovarali bilo šta drugo. I on je bio u pravu. To vam je slučaj sa Tribalima. To je samo jedan naziv za Srbe i ništa.